and saggy jaws significantly reduced. Нэг болцсон байна. Нэг л ах байна. Do this until you feel warm. Одоо нэг хоёр гайгүй санагдав. The grip on the lower jaw must be strong enough. 6000 юм байна. Алиа хоёлаа тоглоё за. Яамарга шийдээ. Аамарга шийдээ. За. Чи цаанаа зогсчээ. Ма. Одоо чи барьж аваа. Бэрэж. Ма. Заамарга шийдээ. Step 2. Now we reduce the double chin, sagging jaws, and get rid of sagging skin. Fingers tightly press the jaw. You have to feel it. You have to feel your bone.